The vice president said the ICT will become what will propel all nations. Technology, ICT, data, and the debate. Yensu ehunu ho nyansa. Yehu se nkrofo ni nyina dodge akowura ho. Na sebe opam kusi no dodge no ko he kina ehina tie untu ayine no emoja foforo. Wosan dodge a edwane ko she foforo bom mu a wosan so ko. Sa na ye no. Enti ye de bepeska. Oti ase ebi perisa na enso so sebe mesre Ghana fo. Ya anya ne sa enye yiye. Ye nkwala no ni kwa so botelefie. Right. In my generation, ya mimi Kusi Boafo me wa ba mu de. Korabie no ha. Even if MPP will go to opposition, korabie no ha me na free education. Right. So, good news. Is about that done and one by me ban near to us now. Honorable I project see be dry how quintino. Minim the old be try to now listening to good advice. Sanka wan tie me dia taba now ko na chide lafo. Nenso enam se oka wuti ntino. Enfiuni na ahono no eni ahyaseet. Wow. Yes. I advise him the man. Apart from that, he listens. He listens. Utie me oka se me wo fa no mitie no. Me ka se me kira no antia wo ba kiri wo. Not even the president. What was the city no? Maka say MPP ya anya ya niema yi a ye be ko opposition. Why no betimi aka che Kusi Boafo oboa. They say by September ya anya niema yi a ye be ko IMF. Why no betimi aka che Kusi Boafo oboa. Ne e kwa conditions na me de ama wo. Why no betimi aka che Kusi Boafo oboa. Na maka ni say ya wie no. Afi na me ba efie no be two omofo say obakora ama awia. Na fi wa totofia ma no wa krokro na do nsatun ko. We are all together. Yeah. A party in the build. Mistakes wom. Ye nyina ya adwen ye pe. Yeah. Said the would do be nya sa o ma nyina akra wo no mu nya pe. Na so se kire no kan kire obi say wo be gi school fees ya no me dwan kwafu. Ada ma dwan akote. Eno de ho beda ho. Also busan say na no last week na we to school fees see e mo amekwan na wo san abegi biem. So na je zakulere wo say e bi he ni ho. Ete me two party no fu bebre. Me two party no fu na. Ya me de say omo so ma omo kwan me two omo fu. Ai ye de two me sha wonsa no one sustain no a ye diskaka ho ye the resources in ka ho a sabe one sustain no we hear da nimu nyansa so ati ase we hear da nimu nyansa ya ma NDC the leeway and ye te one ya kiyansa guyebo. Now the right thing is being done gradually. I like it. Town hall this, town hall that. People are coming. Woma da. The oburu yekure nyane. What you say? Who say adiachi abonuzia. Who say the city as I'm sorry kwaduma. People are doing what is right. And your politicism ni pesco. Ubi or say politicism will be pesca dia ye. Uba politicism na uye dja. Uni pabone. Unyeska uni pabone. What you say? Because majority of Ghanaians no here for and I already on the back of a here for na de buy. There's a way what is very necessary. Na eboa wo mo. Na enso so ye de nea. Ye maybe wo ho a ye fisem. And the chocho mucho na beka kire wo se e also mo ye. Wo mo ye fa santeman ho. E ye fa kumase ho. E nyina da. Ba bia ma fefa ne maybe wo ho ya anya. MPP suman e wo Asante region. Na de beti ayira no. Jan tokwa no ko. Uko bi ebekum. The sumane teyira wa Asante region. Ete wote sa te wa Asante memu na ayira. Baby akon no obi e jai po ba bitina. Enye yi. The rest of the regions here is so. What you say? Voter hwan nominate ya ma keke ni nyina no. Eye se obabi aye ne nkwan bi awie no ope ade bi e be me na yi hwam kakra no odi asub keke. Ekawu Kusi edia o mo ya nefe wa wo se de city no ai eti meka say ya bomb modern as a party
nimdie kura yen enye ndisi yonko ne yen kura wo men ye babia nanso so ye internal election aya fa ne say as ye ne NDC na enya no mum ye enya ne sa e NPP ni o saboti su di benya wa de free de fie ni pa akoka kire no but isi no bi e do beto pia menu a hene ba e be hyew pa no na free fie e ho ne ye de sa pen no free ba e na wo de ni pa na tin was ma can say nanso enipa no aye kire nsra ka de wi a no asa ko gira ne ponachi wa man form ni bio o se ade achi a ye koto abade ama ye candidate we ti menu amu nyina ye koshia o kwase ano no sabe o kwase ano no no won so medu achi nkoto ma dabi na sabe Judas kura papa be no anhunu amfiri Yesu ho wanton na ni na NPP ni a wa man form to atia wa ade ye a na ye ana Yesu kura ye ton no Judas wodi patano wo wi bio krofo kura se sika no botonu ne kura no enti oda na ya accountant ya woche na ya do awiem po mu se die sitie no ai onu kura nya dodode ekure sene wo mu ana aka no so na Yesu ta ja na ya kan nya si dumienu na nam no tomde bia ode be nwotwe tomde bia ode be nsia bia miensa na daka no kura Judas no wo mu aka no ono no wo hwe wo me ba na Judas ebi kura wode bro wode chele enso so achire wakasi yenton Yesu no timinua de wo ye ne sa no chena bakọ akọhwe no and then form no de adwane o ye frɛ wo a wonfa ne ye ka se chena o so kofafo na frɛ ne se bra ne ye kwa akoto aba no wasori du achi no matter how small he is ono so wo constituency ne bi na party de the NDC kan kora de ya na ntanto Ghana fo trim na de wow party mu nkrofo e ka tia wo no e na ye adwuma. And remember, we are living on a thin line. Ahumana esa wo no aye nam so no e ye hwea dodo. We don't have the leverage to sustain power. We don't have the leverage ni sa ahuma fia bi e twen fia ye nam so yenya kikiki wo so ebu pay mu nyina makogum tibum yenya abotre ne emfa so nkakran no obi emfa so bi de to aba ne sustain power ni wi a ebi a wo chena na wo so ba bia wo nienu no odura nya sa eniema ye bubo din no a ye se ye papa ni nyina ndisi ba wo mu nim de eni nipa a wo mo de wo mo beye wo mu nim de eni nipa a wo mo de wo no mo beye timisere mo ya na nkrofo bi kan we ni edi Kusi Boafo atem ni ekura de menfa ho omu di Yesu atem mo me kwa de Yesu kwa de Yesu ye bonsam se me de obi nka se me ye bonsam o me se me kan se nkwara abe no mukoko oba bi obedira Yesu na we di Kusi Boafo atem ni esi we be sei ni Kusi Boafo ne ko Rwanda ba ye no si sei yesi akwa bi plus yo se B plus na Kusi Boafo no se Rwanda apart from that ro achi onim se de yesi bu man e ye Rwanda model ene ye me ana me ye oti ase nanso sebe udipani akoda udipani na chira yensan no ho enkoje anim oti ase Ghana is fashioning the way I told the government to go. Pepe yense sanhwe yi levy ebe redeem the country for the rest of our lives. Internet business. Wo phone so na obi ankwaje shop phone no no dey business. Opeka ye beto no so ama. Wo bo de ya kura de ye pimpin. Ye bi de pemba e wo say yinu nyina so. Ye bi no ma ya wo be hwe a. Me ga bo phone ni nyina. I visited cabaret in Greece, Malta. Mimi ha matukwa yo, mabreo, makoba bia. Makohwe bi. Me say who dey wo ba nufu ene ede ense gu hu ma kwabrane aso no mo wase ya watu yes yes ya fa ono cabaret
I'm very, very inquisitive. Very, very inquisitive. Yes. And what then Sunny go on, Bear Mafia, no say you go on, or the figure of no about the no, yeah, no, tear. I'm saying all these things. Now I see who goes on, I got crap or no crap, who do such a bit. No, Debbie, if you want to become experienced, you must see everything. Maybe be a scan my baby. I saw this Ayanapa in Cyprus. Ayanapa in Cyprus. A hormone or Moyano. What you say? The naked beach. Yes. The naked beach. Yes. What you say? Make go for move to us and you know. Media that no what that could be uncle. I'm saying this in 1998. Let me talk about 1998. As a young man, yeah, I was at me who near ma. So broad me perspective. So when I'm speaking, I will tell you what it is. And no question ball yeah by bed.com no way no money adinina am yana beka trom say beba Ghana na nyanduru bedroom re be beba 20 years later and a buy enti omoye business transactions onye store na the VAT yin hwan na hwan ako charge no enti we na internet so nko ano obetimi aton niema bebre wontu ahwe he is a Ghanaian what is so crowd the bedu atem obetimi ase o kwasia aseme kwasia ame nipa behwe wontu ahwe kwasia kusiboafo kwasia ohene be kwasia na na do kwasia we say enipa 10 cham ni abehwe no the jiska we shall tax them udejimi we shall tax you. Yes, they are pesika, they are yadepa, they are more my Ghana. Stay in your internet and do your business. Very beautiful. And go just store. Neighborhood. Store down no create me to iPhone. My ultimate the year side business. Now the year we are, yes, we are budget taxi. Near the Aboa or my Ghana. Na business revolution, Airbus will be asking. Internet so any